Jim FM. Jim FM. Jim FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM.
FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM. Adum FM. Adum FM. Adum FM 106.3. Adum FM. This is the sound of Doom FM. Number one radio Facebook Adum Desajo. Nenko adu won finu beba ewo enije emu. Nyankopon ankasa wu, Nyankopon ankasa. Enye nipa but nyame ankasa. Uti mede atudin ebreneswana ason ewo Adum FM 106.3. Ifide bi edu a anapa no nan kwesi nunum ene de segment di ebrewo. Anapa bi a obi a onyame asomdwe enka ho. Ye bubeto ye yemu unkone se yada. No condition is permanent. Sister, brother, daddy, mommy, obubeto ye yemu. Ye de ni jebe ebe yi sion ajenkwano aye. Zion ajenkwano yebe yi na ye. Onyame asumdwe enkan wati ebre no so a na aso anopai mede enchefi osuru musuru edemon baby a obi a nyame asumdwe enkan na kan ne fa se da ema otwe di ampon
na ye twere no a ye mpone hwe no ono na me fa seda ema no ye da ese ya nsore a enka ye no bibia a ye kwa bi na antin ye nsore but adum no nti anopai ye san ya sorry ye fra me Charles ko adum da kwa ba sere safo ayu anti me na wiem it no ase baby a wo bia no ase wo de wo bo adum 106.3 baby a wo bia wo sabe kan Baba ni na wote za se wotu basre nyum na wotu gumusano o tugumusano ma fa ncha ke se pa mama Bishop Dr. Yaguso Ansa kontenye bafo nyamiasu dwinka papa kontenye nyamiasu dwinka papa ishi ayache ezene senete bia ebehia sanse enne anwumre yi enya sanketua all believers all night yeah they blow them ya so me say na if you dey be atwa to bia no ene ye ena odefo ye ye mpese ebon because ebon din a na no oya gin entre hadodo onu nti ishi ayache but ye dey blow ene e wa adum 106.3 if you do me nu kona na e dey abrow nti ne anwumre obesa ati nkan bi asofo ni nyina omu nyina osofo SK beba osofo SK esiwa brante obeba sanso na dikin so ebeba osofo akwanda so awuche ono so ebeba Bishop ankasa so edimu bi ye ba ye wo reception wo de du so no abaye no akotran sa na egusu bompaye osofo segu so ebeba enti anwumre de abusia enya senketo akra all believers all night yet bebelo wo afidie so enti tam kutu na senete bia anwumre basa atenka anopai de eyebre no so a na aso ehun dwumadi ene de bro me ncha kra san se ma wati enwuma no bebre sa du brese ye di nyame asembro ne de mpaibo eto aso na anwumre nso esan beto sa de medical kan no nyame adum aywa me ba no wadi kan kra hadada Abrante o yedwuma mbre nyame asumdwe nka wayo osi amen basri ni ba na se say prince of peace praise be so cool wonko I feel say nka wonso ma basri for ndi mu say we basri ni en fra won say ni utri unity ko the tun there ne dey ko heaven no kra akoma na kita won ene dey ko aso boniti no makutia me mona kutia sa don't you know what die no black to be no yellow but din na so ka ho bi ne bra so you ne ma ya you no abusia adum 106.3 jumedi atudi e bene so na asono na uti hu asem no enche bia na iti osafo oforiata ni osafo Isaac Nelson enka de radika sai boy beri de eye breno so na aso na we say wo breso so awurade ebe kasa wo breso awurade be kasa e de ama di ka kuma to yem me vanche ama immoderator right reverend Professor Joseph Obrigeboa Mante, the moderator of the General Assembly of the President Church of Ghana. Papa, onyame asumdwe enka woni mama. Na memfa enchake se super emma the clerk of the General Assembly, Reverend Dr. Ninoy Odonko. Papa, nyame asumdwe enka. Me chia mo se wie dia. Na je say ma chia sofo a wo Ghana ha gina. Ma chia Muslim fo gina so ma chia obibia. Pentecost Apostolic Resurrection Power and Living Bread International Moses Machiamo Michia Methodist Fujina Michio Bibiela would do a few that to Adum 106.3 outage with the actually a brand swan na asum Mamencha Reverend Dr. Kofi Entry Obua Brantie Dr. Elias Empaibo Enante ye bompa ya Empaibo no nyame tiro ni muena ba ekona ba
Obi asem bia ka say you can empire bar prayer. The meaning of prayer. Talk to God. So we nyame kasa. Uni nyame kasa. Tina anwumre yi ye ba de nyame abe kasa. Eni nyame be kasa. Say rade ebredu. So show when we nyam. Vast no dey say anyanya bedu. E ba nyanya no na ye ba je nkon. Ano dey ka ho bi ye be boa ye be so anu. But nyame bambo no. Ene hia ye. Nyame bambo no. Ene hia ye. Osofo Kobas abekamisa. Anopai baba isu 20 baba say enne papa isu atoi pa de say me fi kaso pa ti mi abade enne fa program no enne obeye wade but nyame adum Osofo Kobas de watotom fi tema e de abedu ha say Osofo nyame asum jinga anka so na me ne say adum na daru ma ye ho ye ekoyi de nyame adum say we say utinyu na ko ekofo say we say ekoyi unya yi utinyu ni say say ekoyi me say me ni aba na ho ye de nyame adum ne ho ye ndiye ka say just utie de utie mpa me no ntiki no biti ha ya no biti ye ni no bi adwane e wo Facebook na now I say this is the I say a strong traditionalist and spiritual man in Ghana. Hey, then one of the family me. Enya me George Fiango. Fiango, we say good morning. Good morning. I'm watching you from Amsterdam. More grace and wisdom. Nyame style. Olivia say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Olivia also nyame. What's between adwane e wo Facebook. Now so do de aba na ahye nyankopon de ndonyam. Na Ofusia Sapon Bonsu also watching you live from Italy. Hey, nyame shira someone so showing if Italy nyame onshira pa onshira nyame shira pa Ojo ono say still watching you live you nyame shira ya kumi ose papa asumdwe enkan Agatha say thanks be to God for his mercies or mercy upon us. Say nyame na dum da so ikrayen ente da se da emerald. We na dwane yen wo Facebook and so ebia now obese ne ye kan so kan betimi do dia bana say wo dife na ye wa wo da bi obese kan wasema won so ma yehu ba bia wo kan wo ya na do di na kan ho na won so at least only obi share na ye chei na ebe shi Nyankopon din endunyam. You like it and then you share it. Like it and share it. And na say we do data na you fine you hwehwe ni bi na bishop kan say yes the bi esi na nipa wu obi sa na kona ko hwe na ko hwe na za pede obi sa atisa no ko hwe na za na ede fanya miasa mi mobi kacho bi se bra Facebook na ebre no so na ase na adu bia na pe utia na wo benzo so adu di ama ho onyame adum ayu ade ne nam wi ba bibia ana wo fa ho won so won like na won so won share bi na nyame asem won tremu ene ne kingdom business no o ka nyame asem woni ma me ka kira wo like na wo share no na obi so utia nyame asem no o bua no ama ono so timi atumpon onyame asomdwe ensan kabio enche bia ebe kinkan nyame asem but my emphasis ma baako Osofo Kobas yenda nyame ase de nyame ase ma atifo onwa etie no wa hwe nyina no ye mompa na yefa omunhye Ewrade ensa Ewrade edawase oh Jesus edawase Ewrade edawase ye kanfo ye hyewe no nyam yes Lord anope waboye ho ban ye koda ni enim ye ho so hwe wa ma de pachi na mo di afrosane a yeyi ne de ma odin kronkron ye kan se Ewrade sane wo no nyam mu na fa wasem etu yemfo wasem a ye nkrante no fenu no Ewrade fe twitwa akoma biara eprim yes Lord wasem a ye nsu no fa dwodwo akoma wasem a eye nkwa no fama ye nkwa bibiara wo ehunahuna no oh Jesus bibiara yarbi hu ehunahuna no yes Lord fa nkwa foforo bowura Jesus name Jesus Christ name oh yes Lord we dey ayeyi ne na ase amadin kron greda wase eda wase Jesus Christ dimu ene ebompa ye amen and na Job just be dumie nyina na me na making Kenya me se on sana mhwesa na
me kai Psalm 34 ni nyina wie na me say kom bio na me say I'm a pay Erade ni abese ye no ma echeni enti my enko Psalm 34 you be kan fi 1 2 3 4 5 6 and I receive 5 kra na wie you be say to so na me down na me say bishop kan chapter and be Psalms or kan Psalms hey and the verses na those but na e boa me it also be your Bible no cause Psalm 34 because Psalm 34 na ye no nche nyame asem anopai betumi adwane yen e wo Facebook Adum 106.3 eno asa wo bonus akeke na won sa kan yen na eno nyina eti nyame asem asabu lesson bacho ya na ba ya de bia man why be ya de man asabu bacho ubetumi akan Psalm 34. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him. Yes, Lord. And delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. What man is there who desires life and loves many days, that he may see good? That he may see good. That he may see good. It my main can't treat us being na yenko and can be Psalm 34 Israel nyum ediasa and 9 and I make I see Mr. Rade and then you know and then so can be Mr. Rade and then you know na ye woman die. Oh Jesus. Although I be we enum aye bi e we enum Eradimu ena mekra be hoahoa ne ho ahobrasefo beti na wani age oh Jesus ahobrasefo beti na wani age moni mi nkanfo Erade kesiye na mama ye mum emma ni din so asasa ka asanyu no moni me nka fo Erade neka ese mone meka fo Erade neka ese oh namo oh ma yemum e mane de no so oh mone meka fo Erade neka ese oh mone me nka fo Erade kesiye mama ye mum emma ni din so ma hwe Erade na wabua me oh Jesus ma hwe Erade na wabua me na wajemi afinia misuo nyina mu oh kodwo ubai asene de hu okwan so wajemi afinia misuo nyina mu wajemi afi COVID-19 mu wajemi afi virus biara mu wajemi afi owuro biara mu eka biara mu anugwase mu ma hwe Erade sai hwe Erade a obuaye na obuaye so oje ye finie ma yesuro enyina mu oh Jesus ki masindo ha ka babo sinde ha ma hwe Erade na wabua me na wajemi afinie mi so nyina mu wona ohwe no ohwe nanim tin no wani me nguase
Yanu was you. Oh, don't try this son. And no, because God no go shame us. Ah, God no go shame us. Cabo in there. Oh, no, share ratino. Oh, won't say Yamiasami. Oh, don't want to say Yamenasono. Ah, oh, share Radi Brawon. Ah, verse was say, I have prayed to God, and He had answered me. He has answered me. I will say, I'm a pay. I read on Bible. One to be say, I read on Bible. On go to send I read on Jesus. I read on Bible. David say, me de ma share rate. Me konya me anim. Na read tie me. What tie me so free. Oh Jesus. And then the person in a boom. Na ye ti nyame asemi. Abusia uti adum 106.3. Nwede atudi ebreno so na so. Sa wo hwe Awurade obebua wo. Awurade obebua wo wati. Awurade bebua wo. Awurade obebua wo. Obua wo so dia wo dia ni gibe tuju. Oh Jesus. Enipa na emu aho but Awurade de obebua ho. Ukru de omu aho but Awurade bebua ho. Oyere emu aho atare de oyere omu aho but Awurade de obebua ho. Owofa emu aho but Awurade de obebua ho. Ma hwehwe Awurade na Awurade ebua me. Ma bo Awurade mpaye na Awurade atie me me. Alafu ni obeka bia preaching yanko Psalm 34 ye kan wa asem no na baby ho am just say obi was ha na me de no ye kan wa yibi na fakọ meja was ma hwehwe Awurade na wabua me na wa jimi afini ami so nyina mu ona hwehwe Awurade anim no wanim engura seda abusia covid bremu onyame Omweli mungwasi obeji wafimu asafo osai bonsu kojo bonsu redemption congregation encometry onu kwa say ezompum encometry no encometry aba ini cemetery bi asafo pato yango so for adu nyame inslate efu nyina on inslate efu papa asema ekenkan ye efa David nyomu a otroye emre nyame enam nyanse bia odema David so je no so be kaya mre bia David kwa akomba na omo bodin omo se o so ekuta David ekuta 10,000 na mano bone hurusi na so bufui ne move say esa emeya na dia emeya de se omo de timpaja ye koso omo se na dia be perform say two asori emeya o omo na ya asori obako emeya ma asori emeya na ba emazo mo wa no poja koso onpaja David koso sa no se je ne mu two enumu na so bufui party e ma ya Fred David ewa Abimelech num enim ya First Samuel 21 baby na edu sa no na David hu ne obeye prokope na adwin bi ba ne trim se onya ne ho se bodam ni ewa no started in sake kapon no na intesio na bodwusem na oye no ho basa wa no se na masa akoya ade na bra ye die so abodam na obi a wabodam die ye be kan asem o hasen munya no manenko na saade na wo ye ma omutumi pamo no free Abimelech hono hunu se na wadu owo ne nkwankwanta because oye na adwen se oye correct pe kebekunu but onya ye no so wabodam no apom se o da bi akwa we die bodam ni die ye ha ye ho ne ho ye ha ye ho aye mon pam no free hanko eti wo pam no e free omontem e free se na wabodam na eno na David onam kwa so ko
and I knew we be seen it. I say, I will bless the Lord at all. Oh, Mr. Radimin Kwanina at all times. At all times. At all times. At all times. Whether good or bad. At all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, Jesus. What do you say, Shre Radi? Oh, see, Shre Radio. Hey, oh, see, Shre Radio. If it's 2019, 2020 hono. Yani owo a bompunimpu send David and you wo bompunimpu no. Ebinom kra mutie ye covid bi enyaw. Wakoda isolation center. And what you say bue wanu na de radias. De radias. What do you say? Wanu na de radias. Enye covid nkwa na ekun krofo nsu. Enye covid nko. Masa. Enye makun krofo. Dos but onyamia se ne wo da so tiase nkwa dia enyamia say ma another opportunity. Yes. He says, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm from someone who said, yeah, my man, also for Alichianti. Namia, oh, me, my pa, Massive. Also for Alichianti. The female chairperson. The female chairperson of the Ghana, West Achim. That's what you said in the last station. Me baho. Oh, your master, bah. Yeah, 25 years. I just say, I can't even reach back where you wasn't here. Now, Yamia Duma, 1 week in 6 March. 6 March. And I must say, I'm a pan on soon, I could see number 7 to 8 a.m. Anopa. Also, for Alichianti, former chairperson, West Achim Presbytery. Mama. Nyame fa okra isi Fiachima yire bi so send na yenia opon kroma so far so so ba ni din epie wo moderatorship ono standing bi a say nya no wanya but oba watimi akodu sa level enye easy kra mama onyam da bia wo tejuma de yo na wa send message no wa say nyame nhira mo wa frɛ ebi ho frɛ me pa so for my ade asem we mu kan say my so kan very mama nyame fa wo kra nsi him say why ya djuma ga president chairperson the true on Facebook na o ka say the gallant a Christopher mu akokofo no ba ko na nyame afrɛ no so na pale ko achi ga president chairperson baba na me aso dwen kana say dey be to ga che wu udi chairman idi me tanto ngaza ejmane dos nyame nka ho abusia ye kan Psalm 34 ewo na ye kan yi David wakodi nkunim na fedi akire yi emba pagya no na ensembebre nti ye pena kunu na fedi okudu America nim na fedi oye no se bodamfo na nyame agye no nyame gye ne wie no o se yi Awurade ase da bi ewo manum nti me mase da nyina be Awurade anope ho na obeda na se enche doctor beba humano suna ono so den de kakra bana fe ya bompai but say the medical ka che no nyame ya aduma ene anwumre all believers all night ye de bro ewo adum haya ne ye no asofo nyina ebeba asofo yimano agye ono so ebeba mabobo bebre din mentri ambo mu nyina but nyina beba anwumre asofo pastor kwamenu kure ono so ebeba be di anim ni atodwoma yi Nyankopon aye efi de twato e busumi emununu kakra onyame eden eko na woma na anopai ufa video into adoma no 6.3 na anwumre so efi dumi no ko no after moso no mboso wia na yeso so aba adom moso no ayo asa na ya na mbo me ba efi da moso mo bo no wia na the all believers all night so atwaso we ba na okọ e be yesa ko se no nan bebo intebusia I need the fa ni ago e be bompaye be bredi ahye Onyankopon so edin no nyame say empire bo so e be nanti o say mama me say another video o say onga wo hwe Awurade anim no onanim engu ase da onga wo hwe Awurade no and Paul say
wonga wodo Nyankopon no ade nyina edi bua won na se ewie won ye anapa yi me hyankom go so ofie ho se wani mu nguase so jade no wani mu nguase aware ni mu wani mu nguase osofo ese bia na se wosum nyame a na nko so wani megu ase David eni mu nguase onyame afana nhyɛ na tamfo nsa ayewa anapa bi pare mu ka se wani mu nguase da wani mu nguase sister wutie me ayentendia be wani mu nguase isa se ongodo ngoturu adeso no ade nyina ebi diaboa won na besan awie won ye ade nyina be diaboa won na besan awie won ye asafo mpaibon nante Dr. Kofi Entwie onyame asumdwe nka ho abusa onyame asumdwe nka mu nyina enkanso pancho mu nyina mo hote sen ye ho ye senso no toy enso na to ntino da nyame ase enso to sade a na to ne opesa okeka ko no hwani ye enanso se me ne akua kasa he odwe me ho papa enso na to mama so manonto mama chi enti na me ma na busu nyina yako asofo ye masiu osan masika ndi na obeye women's fellowship secretary those days na yentite mu no ayenki kambo mu no head office ni ade mama ebusu ya wonyame asomde enkamo kwa somo da pono so yi eye na osofo kwadwo confess Samuel chapter 21 emra na okano na okase na ye so pe David ekuno no David ekobo no ho adwa ewo ohene Akis awo gat bro no so anye bia ode no ho okosie okọ no na ohene Akis encrofo hu no so akwa we ye penekuno no so penekuno no abai e no motetere no e de ne ko abemaleke ne ba bi ode ne ho kwakosie no ai okobo no ho adwa e wo ho se be ya so ehwehwe no a onhu no se na homo a okono wakoto so enam fofuom ye tetere no ne de ne ko hene ni na hona wonyame ma no nyansa bi se wan fa bibi anya no ho amman wantimi anya bibi a ohini etino a wode ne bekwa koma so amiye kono na hona nyame ma ne nyansa o hwe abranti a wako ne ade afie bible so odane no ho bodam ni ode ne mawra tan ho obaba na no na sabente suo nam ne ho ne ade to kodo ohini ni mu no because I don't know about for and no swana and I'm with the aqua we breme and I yet do jano. Kwaku and nuna and ma David Betro and nom and the sunlight. And Kuala ewa groupie no maybe I can't the best of me. Oh, dear, can't. Oh, we are not almost trotro, a dear of form. Now almost free. You do baby, I'll see you see me. And I said, Mr. First, now it will be a friend stay. When Kalani be a grand near us, when young Grasser couldn't want to me and Hoshe. Want to me and her. And see, Yami, no, if he, Abimelech and someone, and Quack said, with me, men are making no do. And now what this slave right there. And then a man, some 34, a buyer. Unim say, enya ono nyansa ene na ho den ne mo ye nyame a wode ne ho ato ne ho so nyame a otwere no nyame a wadom no no aboa no ne nkwa na nyina no eno na ema ne tetro enyom abiasa baako ni kan say mesira ewurade men nyina so because of this ewurade men nyina wadwene say ebeye se bia wasada so wanya ne ho na emre yimu we frakente da ana we frakente ko ekomuka se we frantu mafita edenam enti ase how ne amane ni ho
Ye DVD can say Mr. Urade Minna. Ye all can say and maybe Peppa is soon beba. And maybe Peppa or Yaw Beba. On what the car was some 20 I say Minam is soon cabi boom. Some 23 Minam is soon cabi boom. Men through Bonibi. Is soon cabi bones so ya dear a type nipa brabum. And if you are quaquia cane, Sabi will be a film and renumre software back. Asante South software back, Brantia Kura, Afina Yas sent a software last year. And Koda Kolibu or non so. But only when you couldn't cheat and I praise the software. Oh, God. A branch of cry on a worry of crying chair. Now, Sunina, Sunny may come brabo. It is a mystery where the minna and young Mra who boss he that be name where Mra was a good thing so. Mr. Wrad, another year yet ding. A yet ding, a yet ding, say, and Mra in more dings yesterday Wrade. But what Mr. Wrade meant at all times, Mr. Wrade meaning na ye that's woman numi. It is on the moanopa a rear and numre na ye when the num. It is a concrade de noir, Uyinia Mea. Also, I want to sue what some name fifteen with Yamia. Ayana and ni pabra bo a bubra. If you say, I say, so basically, we are not better than Yamia. I am why you be papa be a man was three. Now, can it be possible that who soon be nation would a day? I said, but I know yet, yes, Nea can say you couldn't me on no material for say. David is say Mr. Urade minna. When your Mrs. Nim say a yet day or yaw money be wo maying. Sequesiada was sorry a beba. If yada a money fro abba. The fiada will be nam ni fiada money no more. A yet then only pacono so she urade. So she rade. But I don't associate me ya. Nay, any David yadne. Or see, my soul makes it boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Yense busia esese yesire wurade woni ufie esese yesire wurade esese ni panyina yesire wurade efise nia wonyame aye no e bia nyamfa yeni hu eno na dwa ye koda ye kwakusunsun mu okwa wonyame koma yen ay adum bi keke we have no idea ye kan ti ye denyame ase obi mrebi ebeso na emreso so a yesire wurade emre no kran so ye no yesire wurade bokuma ye wure fi se ambulance eniema no so ekoso nti etie force yesire wurade ne ambulance no kwa de abedu na Bishop la Kansas scan ye kofa na baby de kofa ye interesse yitimi ye na edishim na ehye Nyankopon so me kama Bishop atse ye wati nyamenshira o mechia nyamenshira ye nyina yo mamen kan we na fe yempon Mark Anas say dear Lord, I thank you for this wonderful day. It is just by the grace of God. It's just by the grace of God. I think for also for Dr. Paibonanti now training kano nyame inchita papa. Ajua Pepra or say amen and amen. Baba or say men will deceive you, but God will attend to you. Hey Baba, why man so bro for that cancer? Baba say, and then when you say na done for pa nini abi maybe also wa boa power baby mu Mr. James Kwaku up here. Nyame aduma ochina na ye na yi and I'll say nyame aduma be no live community church ewo ajinga no ho na ombeye no enti no o catch the people say omunyina amra na ye meboa no live way community church Baptist
Baptist Church, East Legon, Ajinkano, and Yin Uncle Bois, Nipper 25, and Uncle Bois, my yen, so Uncle Ye for my other Simba Con of Ye because ye bring a happy. Also, for my main enfant, we say, Senia or Kayan was say. Nyankopon eyi mi efiri ni amesuro nyinara ye kai obiara se wusuro bribia fatu irade no fatu obeji wefrim ye fasa kwen su bio ye sai en ma ebusia yesofo Isaac tekpe kudicha ebusia ene mama Alice ebusia ye momo yako ene shade nyame inshallah pa na oma ensi wonyi bibie mu no ofasi da merade for ye boy was say wo dark man praise we papa nyame inshallah why are there yes ye da say wo de apon nyame inshallah pa for ye boy abusia ye kai say na enanwumre yi ebodum you no kono pepe pa if you that must only wie pa all believers all night. Yes, na dia bro. When say, esan say, yare ni ntinu, ye ntimi nyina, ye nyina ntimi ko share baby akobati. Obetumi ahwe wo Facebook na nyina ye na ahye nyankopon ne anunya obeti osofo Emmanuel Ajay enka betu Pastor Kwame Menukre enka SK apiaje so obeti nka Mankasa asemi wa Bishop Zubeba asofo ni nyina beba ni nyina abebom paye we baba yende anoko na we baba yende noko reception we betu na chichim kakakra sene mampani aka no distance ne so ehu hia na ahye nyankopon de anunyam medusi but be nyi wa fiti ne fia sei constantly in to say na afena de mu ohye ne mu ode Bishop Dr. Uzo Ansangasa ba interview ono angasa e basisi ya ntino menye fiti ne fia na adom de we fia na hena woko emfa nko ba bia haya ena yema nyambotre na tia this wa bayi na no so betimi abo am wabrabotimi akoso fa hoto rade so na mo anim engwa se de biada asafo bompa esi mata 30 seconds na yenkoi erade pa da was Jesus wasem ena wo de hye yendi eno nti na no onyum de fono se if ya se hwenu we nya yen wo se wanya yen da wo kwaso ara ka yen wasempa na no ni tumi a edi gidie eba ye mu se yes Lord ma yenya da nkwa erade ma yenya sa da nkwa ma yenya sa gidie wo mu na ne ebo ye hu ne ehunehuna ye no yenye gidie se wo erade wagye efiri mu na obema ye hu nyansa abre ne dombia na ya yeyi erensa o ye num da yeda wase Jesus Christ to demu and your bompa ye. Amen. 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 Nyamin shita so do afidin to adum 106.9 na teach me dia e de wa efra no ebre no so na aso me de me bre so aso ebre no so na oba esan aso na wasan ko ba no pe de me bre so se me san pa yemi mu na Bishop Dr. Uzo Ansa ababeto adwumadi ne so agusia nyamin shita so ugusu na wo hwefie kakra munni ho anka enye yi kra and the sister mama na me inshira wa ne mu frɛ ne nyina